mu ntambara imaze iminsi ihanganishije umutwe wa M23 na leta ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, uBurundi ni bimwe mu bihugu byayivanzemo byeruye ku mugaragaro, ndetse mu gihe ibindi bihugu byahitagamo gucyura ingabo zabyo, abarundi bo ahubwo ngo nibwo basaga nk'abatangiye. Mu gihe M23 yafataga umujyi wa Bukavu, igisirikare cya FARDC cyo cyasaga nk'icyamaze gushiramo. Bake basigaye ari abari kumwe n'abasirikare b'abarundi bumvaga batagomba gusiga uyu mujyi. Ngo impamvu banze guta uyu mujyi, ngo bari bafite ubwoba ko umutwe wa M23 wafata amajyepfo yose ya Kongo, ugafata n'umupaka uhuza uBurundi na Kongo. Gufata uyu mupaka ku Barundi byaba bisobanuye ko basigaranye igihugu kimwe imipaka ifunguye, aricyo Tanzania, kubera ko kugeza uyu munsi umupaka uhuza uBurundi n'u Rwanda urafunze. Ubwo urumva ko n'uBurundi ndetse na Kongo biramutse bifunze, haba hasigaye Tanzania yonyine. Aba basirikare bari muri Bukavu ngo nyuma yo kubona ko batsinzwe, batangiye gutega ibisasu umujyi wose ndetse no mu baturage. Igitekerezo bamwe bavuga ko ari icya Perezida Tshisekedi. Ibi ngo byari nko kuvuga ngo duhombe namwe muhombe, ibintu benshi bavuga ko ari ubugome buri hejuru. Mu minsi mike ishize hacicikanye inkuru ivuga iby'uko imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'uBurundi yongeye kwihuza mu kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'iminsi mike abarundi nabo batangiye gukura ingabo zabo muri Kongo. Mu minsi ishize hatangiye kugaragara amakamyo yinjira mu Burundi yikoreye abasirikare b'abarundi bavuye muri Kongo. Aha ngo Perezida w'uBurundi Evariste Ndayishimiye yari yatangiye gukeka ko M23 yahindura umuvuno igahita ijya kwataka abarundi. Mu bya mbere byateje umwiryane mu Barundi ngo muri Kanama 2023 Perezida w'uBurundi Evariste Ndayishimiye yagiranye amasezerano y'ibanga na leta ya Kongo yavuyemo kohereza abasirikare 12,000 mu burasirazuba bwa Kongo. Muri aya masezerano ngo leta ya Kongo yishyuye miliyoni 2 z'idolari Perezida Ndayishimiye, ndetse yemerera buri musirikare w'uBurundi uzajya kurwana mu burasirazuba bw'iki gihugu guhembwa 5,000 by'idolari bya buri kwezi. Aha rero ngo abasirikare bakomeye bamaze kumenya ko aya mafaranga yose ajya ku mufuka wa perezida wabo, ndetse n'abasirikare bari muri Kongo bagakomeza guhabwa umushahara usanzwe, batangiye kwikoma Perezida Evariste Ndayishimiye. Mwumvise izina Evariste Ndayishimiye rikomeza kugaruka muri iki kiganiro. Uyu munsi reka mubwire ibya Perezida wa 10 wa leta y'uBurundi Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye yabonye izuba ku wa 17 Kamena 1968, avukira mu gace ka Giheta mu ntara ya Gitega. Mu mikurire ye yakuze ari umwana ukunda igisirikare, ndetse nyuma aza no kwinjira mu ngabo z'igihugu cy'uBurundi FDNB. Uyu nyuma y'igihe ari mu ngabo z'uBurundi ariko atarazamuka mu mapeti, ubwo yari afite imyaka 23 y'amavuko, ubwo ni 1961, yahise yinjira muri Université du Burundi iherereye mu mujyi wa Bujumbura, atangira gukurikirana iby'amategeko mu masomo ye. Ubwo hari ku butegetsi bwa Pierre nibwo mu Burundi hatangiye intambara y'abaturage ngo ye gukuraho ubutegetsi bw'abatutsi bwari bumaze igihe kirekire ku butegetsi. Iyi ntambara rero ngo mu bantu bayumvaga cyane n'uyu Evariste Ndayishimiye yari arimo. Kugira ngo wumve neza uburyo iri subiranamo ry'abaturage ryari rikomeye, uyu mwaka w'1993 bivugwa ko abarundi bagera ku 300,000 bose bahasize ubuzima. Muri uyu mwaka ndetse abayobozi 4 bose basimburanwe ku butegetsi bw'igihugu cy'uBurundi. Uwatangiye uyu mwaka ari Perezida yari Perezida Pierre Buyoya, akaba umusirikare wari uhagarariye ishyaka rya UPRONA kandi akaba yaravukaga mu bwoko bw'abatutsi.
ku ngoma y'uyu Buyoya nibwo hatangiye intambara bashaka kumukuraho ubwo yari amaze imyaka 6 ku butegetsi. Mu kwa karindwi k'uwo mwaka ku itariki 10 Perezida Melchior Ndadaye wari uhagarariye ishyaka rya Afrobedu akavuka mu bwoko bw'abahutu yari amaze kwicara ku butegetsi. Bidatinze nyuma y'iminsi 103 gusa umusirikare witwa François Ngeze wavaga mu ishyaka rya Uprona nawe akavuka mu bwoko bw'abahutu yari amaze gutangaza ko ishyaka rye rya Uprona ryongeye gufata ubutegetsi ndetse ari we perezida mushya w'u Burundi. Ugira ngo uyu yaratinze se? Reka nyuma y'iminsi 6 gusa ntawamenya aho uyu musirikare yahise anyura. Hanyuma umugore wavukaga mu bwoko bw'abatutsi akabarizwa mu ishyaka rya Uprona Sylvie Kinigi ahita afata ubutegetsi bwamaze igihe cy'iminsi 101. Ubundi Cyprien Ntaryamira ahita ayobora igihugu cy'u Burundi. Uyu yabarizwaga mu ishyaka rya Afrobedu niwe wahiritse uyu Sylvie amuhirika ku butegetsi cyane ko yavugaga ko nta mututsi ugomba kuyobora u Burundi ikindi gihe. Iyi ntambara y'amoko mu Burundi yamaze igihe cy'imyaka 3 bicana ijoro n'amanywa, ndetse bamwe bo mu bwoko bw'abahutu bakinjira mu Rwanda gutiza umurindi jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994 ubundi bakongera bagasubira mu Burundi. Nubwo bitavugwaho rumwe ariko bivuga ko uyu Evariste Ndayishimiye twatangiranye ubwo izi ntambara z'amoko zabaga mu Burundi nawe ari mu basore bo mu bwoko bw'abahutu binjiraga mu Rwanda gutera imbaraga jenoside yakorerwaga abatutsi. Mu 1995 izi ntambara mu Burundi zari zimaze kuba nyinshi cyane ko na perezida mushya Cyprien Ntaryamira atarenze iminsi 60 gusa kuko yazize kwa Karifti Perezida Juvenal Habyarimana wari uyoboye igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma na Evariste Ndayishimiye wari ukiri umunyeshuri mu by'amategeko yahise ahitamo gucikiriza ishuri ubundi yinjira mu ishyamba ahari umutwe witwaje intwaro wo mu bwoko bw'abahutu warwanyaga ubutegetsi. Uyu mutwe ni CNDD-FDD. Aha ngo niho uyu Evariste Ndayishimiye noneho yatangiye kwigira ibya gisirikare ndetse atangira kuzamuka mu mapeti ya gisirikare akiri muri uyu mutwe. Bivugwa ko mu gihe uyu mutwe wari urembeje ubutegetsi bw'abarundi, umuvugizi wa CNDD-FDD mu bya gisirikare yari yaramaze kuba uyu Evariste Ndayishimiye. Aha niho akazina ke k'agahimbano kari Never. Ubundi mu bya gisirikare usanga benshi mu bakuru bafite amazina y'amahimbano akoreshwa cyane cyane mu kuyobya uburari ababarwanya. Uyu Evariste rero nk'umusirikare mukuru wa CNDD-FDD we bamuhimbaga Never. Mwibutse ko uyu mutwe wari ukuriwe n'uwitwa Pierre Nkurunziza. Muri 2003 niho rero uyu mutwe hamwe n'ishyaka ryari ku butegetsi Afrobedu riyobowe na Domitien Ndayizeye bagiye mu biganiro ubundi bemera kwakira uyu mutwe mu gihugu ndetse ugahita uba umwe mu mashyaka ya politike abarizwa mu Burundi. Aha Evariste Ndayishimiye yahise aba Chief of Staff mu gisirikare cy'u Burundi. Muri uyu mwaka kandi niho Evariste yahise ashakana n'umwe mu bagore bazi icungamari, Angelique Ndayubaha. Uyu Angelique yari umuyobozi wa Good Action Foundation mu Burundi. Uyu munsi dukoreye ikiganiro aba bafitanye abana 6. Muri 2005 ishyaka rya CNDD-FDD ryaje gutsinda amatora ndetse Pierre Nkurunziza wari umukandida waryo ahita aba perezida wa 9 w'u Burundi. Evariste Ndayishimiye nk'umusirikare warwananye na Pierre Nkurunziza igihe kirekire yahise agirwa ukuriye umutekano imbere n'inyuma mu gihugu. Muri 2007 agirwa ukuriye ibikorwa bya gisirikare mu Burundi. Muri 2014 noneho yasubiye ku ishuri muri Wisdom University of Africa. Noneho abona impamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza cyangwa se A0. Mu myaka ya 2017 na 2018
niho wa mwuka mubi w'intambara z'amoko mu Burundi wongeye kuzamuka ndetse hazamo imirwano isa nk'itaramaze igihe kinini. Hanyuma Perezida Pierre Nkurunziza muri 2018 ahita avuga ko atazigera yiyamamaza ku butegetsi mu matora yagombaga kuba muri 2020. Mbere gato yuko Pierre Nkurunziza avuga ko ataziyamamaza, ikinyamakuru Al Jazeera cyari cyaranditse ko Pierre Nkurunziza yifuza ko Pascal Nyabyenda azamusimbura. Uyu yari perezida w'inteko y'abadepite mu Burundi. Bikavuga ko n'ubundi ngo yari yamaze igihe kirekire ategura uyu Pascal Nyabyenda n'uzafata ubutegetsi igihe we avuyeho. Muri 2018 hatangajwe inkuru ivuga ko Evariste Ndayishimiye ari uziyamamaza ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD. Benshi batangira kuvuga ko ari igikoresho cya Perezida Nkurunziza, bityo ashaka kumuyobora akamukoresha mu kuyobora igihugu abinyujije muri uyu yari ashyizeho Evariste Ndayishimiye, ibyo bitaga nk'igipupe ku butegetsi. Mu binyamakuru bya politike byandikaga ko niba Perezida Evariste Ndayishimiye yashobora kuba yayobora Burundi igihe adafite Pierre Nkurunziza mu bitugu bye. Uyu n'ubundi Pierre Nkurunziza yasaga nk'aho ari ugiye kumwicaza ku ntebe y'ubutegetsi. Mu matora ya 2020 Evariste Ndayishimiye yaje gutsinda amatora ku rwego rwo hejuru ku kigero cya 68.7%, ibitaravuzweho rumwe na benshi. Kandi koko ngo byari byitezwe ko Pierre Nkurunziza agirwa umwe mu bajyanama bakuru ba Evariste. Ibi niko byagenze. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa Evariste Ndayishimiye atsinze amatora, Pierre Nkurunziza yahise afatwa n'umutima yitaba Imana mu buryo budasanzwe. Mbere y'uko Nkurunziza afatwa n'umutima, nta kimenyetso na kimwe yari afite kigaragaza ko ari muri kondisiyo z'umutima zitari nziza. Ariko ngo uburyo yafashwe n'umutima mu buryo butunguranye agahita yitaba Imana byatumye bamwe batangira gutekereza ku magambo yari amaze iminsi akoreshwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Perezida Evariste ari igipupe cya Pierre Nkurunziza. Bamwe ntibatinye no kuvuga ko uru rupfu Evariste Ndayishimiye arufitemo uruhare. Nubwo ibi byateye imvururu z'akanya gato, byahise birangira Evariste Ndayishimiye arahirira kuyobora igihugu cy'u Burundi. Uyu munsi mu Burundi haravuga umutekano muke, ndetse ubu tuvugana Canada yasabye abaturage bayo kuba batangira gutaha kuko Canada itizeye umutekano wabo mu minsi iri imbere. Ibi byose biri guterwa ngo nuko Evariste Ndayishimiye yagiye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo bikarangira ntacyo yisigarije, ndetse n'abasirikare bakuru bakaba bashaka ko yishyura amafaranga yose yishyuwe na leta ya Kongo abarwanirira. Abandi benshi bamushinja kudashaka iterambere ry'u Burundi, ahubwo akamarira abasirikare be muri Kongo. Niba warakurikiranye urubuga rwe rwa X, hari nk'aho yagaragaye aterana amagambo n'abamukurikira, ndetse bamwe agahita babloka. Ibyo benshi bavuga ko bitagakwiye kugaragara ku rubuga rw'umukuru w'igihugu. Reka uyu munsi dusubikira aha. Nitwa Regis, ndabashimiye cyane.